Said goodbye.
Le o tos fulma le 2 minute, wa te ele tu lai lua te mi Samoa, he le nei fo ia ulio le aso tofi, ia isi o tātou tanu. O te moe whaatana whatu, i le whaafunga mai o le tātou au whaafafonga, so si tu manu, so se tawhan lau langi ro maa wale tātou tautua. Ia, o le tau i Samoa, ia o ana pō na amata o na toe te a ese atua ile malu lule sa whaangoina i pō e wha lepo, ia, o le o maua tātou, ia, o ieiri tūlanga malu lula wa tātou i nei, ia, ia mesia ia fiafi fo ingana mare po o manol tai au. Ia, o na toe tau sui dola, ia le o le tau, ia le. Ke lo le. O le a tātou. Tu malo faleta. La tātou le liu watu le tātou whontanga al pare mene le o toe mata mai, ia. Mai mofo i eiro tātou tino, i tau manga, ia ta au polo whaatara noina. A mese lava tala whaata tau o tua tupe. O i whaleka kolu, ma whaleka wha. Tātou. Usai fo i maka. Pare mene. Ia, usi mai al whaafonga. Kele i yafea ngi makanga bunga kami ko saumwa ya ale o kali ko pen malu ai saure fia kali ko vai ngale wa ko kele yafea kami ko saumwa ya wile ya ngaukan mangingo la fo le kai ka yon malu o fio ngale li ming scam le karusanga ya o ko ele o se karusanga ngai o ke sa fa ia ko kongu umang pasia le fainga malo ka duai paule me ko ia suanga o wala ia o ngaku falola ia le ele ni peong tale forsanga ngim kanga duenga ai mako manga ia o se ava ngore le se le pa ia ko ia u Fionga pon fitalai palau o ia leo mau atu e tula mai la fionga le mistala ngolango pato anga fenga feiva faftai mo lava no la fionga lai o mai tau atu le la fai ule saunoanga le fionga le liminsta salanga le nei tumalo ia ele o lo o ele le malo i ton o matonu i vai goa o le sa mawaina e falta talanoanga o le malamtanga luanga le taimi sa swala pule ai le tala le tupe o le o ye fufuanga le mtanga luanga se taimi ona fanga solo atu le feilo i mai tumalo i turanga ele nei lango ele le stala malo ya ele o le nu nei ai faftai o le o manino foi le saunoanga le fionga le lipalbia i turanga le o le la to i lo tu la fonu na tu la yat o no la fa fonga mai le tu malo a le o fa u le saunoanga le fionga le minsta mal fa lo fa ftai alo fa ftai ia masalo fa u la ve u mai ele o tatu tof ia au nga le me tas tu lo ia le tu fa fonga ia la ta pena le a to ma le anoa le matanga ruenga male minsta ile tu la fono le fo mai ia war fa tino ino tatu ele tuna mai la o fionga minsta fa wa mai sauno aftai mo leva no pa ior ka ko kumalo ya makamai malai sa si pa ia farkangaloa a fa yo ko fa fonga mai le o ko o ya kala angangal makanga bengalo ma ko kai makali ngi vai kau male a fuanga kofi mga kulanga wa ko lang kongu fuanga fire ka ko kumalo au ko paia mo ko mamalu mo ko sa ma fainka ku maua e o fa vau ele ma fai nga ma ko SCP ko fa popo wanga se ia wa ka kia malai wo umo aisa ele se vave ele se poco e fa popo pe ko ese a ole anganga ringei vai ngole aso momoria kule nganga fa ka kele de ka puinga sunga fa fa ngainga mola ko farkua iso se faka fai ka ulanga ka ko kumalo fa kumukumunga ngu kai kasi ka ko kumalo
Malo afua I lau maua. Malo ka puai. Malo fai kakalo. Ku I le mulpapanga maula le la o fea. Fea ngai ko au aunga. Mau pufai o malo. Mori aku le nganga o whawhaka I kele. Le ngai vaenga le aso. Ngau singa kalala I kiki ar kako polo kiki. O ngā umale se sao ngi muka ngā luenga. Ngau au maung kufukofu ingar kako se lau rimas fulu kala. Mau ke mangaku o ngā koe kako whase lau mo ngā kupu afe. Ngai ua umau ngā vai ngai ueongo. Ngai ua umau ngā whakaungu I ngai polo ke kikange o whale a onga. Mare kele o polo ke ki ro whaingei. Mā kou kakalo, pai or kako I kumalo. Kako ai sia mangu waulu. Se vai kauri ngei wa kako iai. A wār whasua soa inga, mare lima inga, o fua ngā whai ar kako malo. A wā se aki ngā e mareanga I lumo ar kako I kumalo. Na mā kou kakalo, o leo au maung ka pengar kako ripoki au mai ofisa ki ngā mka mai ka. A wār kako rima se lau whas furuafe, leo ko koe ngei. E wha a koe air kako 5 milionga, I ngofo inga mua. A or kako 2 milionga, ya, o lela mamuru aku, I le kala o le kupele ngei. Na mā kou kakalo, pa ia or kako kumalo, sanga yangela ia ayor kai. Kako whaasoa rima lelei, nga ia kofu siangu e ongo or kako kumalo. A wālwha moe or kako malo. Oa mako koe upu, pa ia or kako kumalo. Mangunga, o mangungei, a wala whaivar kou sao, le kou sui, a wā upu whai o malo. Kama whangau, mai whawhikai whapikoa si o mako ngu al whangoari, ma kama whangau uma o whawhonga mai. Ia ku ngu e whia o ringei lalulangi. Malo le pale, malo ka pua, malo ka kalo, malo le whaukua e ka wala mai lunga o, a wala kere vavave. Pale wa so le kiki la ku whaloalo. Wa mafuai, o ngā uku kuma whaise kala I kongo al mau ka whongo o Samoa. Na o whionga le whonga whakalai, pa ia ar kako I kumalo I o ngā kulanga wharupe, mangunga. Mangu kere inga ka pua inga ar kako I kumalo, ka whia ngai Samoa maunga whonga usu. Na o whionga le whonga whakalai sa mako kala lea. Kau inga ia whamanguia lea kua e la o whionga marau se e mai a war kau kua inga al whonga usu a Samoa. Manguia ar kai o le malo maringei kua le vai. Kai o le kua ngai ma le lai kua le madu. La o whionga sao ngā whaapiko maringai kua. Manguia e la o whainga ruenga le malo 5 mawai iai. Ai o wola le alofa maleanga lei o le ri. Soifua. Ua whamarosa noa, ua fufonga le maota a Tautua inga Sāmoa. Nisi vaenga lau forasanga tāua e winga I o tātou ele o tātou tofi lava lea mai le tua. Whaftaid whasoa, whamamalama o se tō wha ua e tā pena iai mo le tausia ino le matanga luenga. Ia ona o se matanga luenga fau. Whamanuia le tua o fisasilo le matanga luenga e mai se tupu matamali I o le tātou watunu o lo tō ngālu lue puno wa I le tua le vai a wartau tua ina o lo tātou malo. Whamanuia le tua lau whionga min star e mai se le matanga luenga mo le anga I luma. Ia o tātou se e mai le whasolonga e tu ai o le whasolonga lo ia o tātou se e mai le matanga luenga so tainga, mwhamtaranga teknolosi, pu le whatonu, ia mawhale meli o Samoa. Lau whionga min star, tu lai mai e saunoa, nisi vaenga, na o ia le flafulafo ingar mauta. Tula I lava, mal whālano, ngā ngar whāwhtai, ngā whionga whawhtalai, ia tu sai fui maleawa noa tāua, o atu ina mai, le neim tā ngā ruenga, ia e meselo mātou nofunofu atu, ele nei vaenga aso. Le tala lava I le tautianga I upanga, ua pau le male, ua paul malai tu lia tanga le lei ina ua poto yala e la langa ti ai ngā panga. O le ftalainga fo ina I le tongi alunganga ua pa ia ma mamalu e tanga
Awa ua malu pito fala ina ua mauto o manga o le filinga au o le whaangatama. O le senga ata fo ina i whaai mutie, ua le ulu le ata uli le la. Ai ua toto i ai le ata sina. O te manatu, ua whapena tia whaunei o le maota, le malai o le whautanga tangi, Samoa ni malama. Tau iena mātou o folo fatu. Fiola o fionga, fonga fitalai. Fonga fono o wal pāre meni o Samoa. Talo vatu foi la o fionga le pāre mia le taitai le malo. Lau ka peneta. Whape foi i a ministara ngolang. Talo vatu foi lau o fionga le taitai o le tuangai, sui taitai, tainani sui mamalu le nai tu. Lau o fionga le sa whapito, talo fatu, ia fui le nai tu tu tasi. Tulona, ia fio, lau o fionga le au malu le malo. O masiofo. Mato fatalo fat. Tulona le fio fionga suito fia. Mauto falitua, mato fatalo fat. Mato fatalo fat foi il paia con fam sinonga. Mamalo fam sinonga tainane plestene lo ufficio fam sinonga. O paia fatalo lei Tai o kalesia ke siano umo Samoa tai nane la no fotitalo mato fatalo fatu paia mama maluia e ta ui awale paia ainga matama o tama fo i mainga leu songa tu mua mapule tu au mala taua ainga le taima le va o fonti. Awa mātou whāturong whātaro whātu foi. Io tātou so mai tuila. Awa e le vai alama whala oto. Lea fio kovana. Lieutenant kovana. Fio lau fionga Palestine o senate. Fionga fonga fitalai. Malo sui, moto sui. Pai ia wā sua mai vai whanua. Fofo mai tūlangi sa ole msale au mua. Male lau niu sae lua. Whātui ala motu tō o whaurula, ma upu ia te olmanu tele. O paia ia ma mamalo Samoa, ua se mai ae te tai mai le taisa masama le tui manua se ia pa ia feeling pultu. Na tau wilo ai maa lotu lau. A lea ua fite i le langi le tupe le tau la fonga, nai fiti langi pupula. Ua tai fo i langi le afi al tama. O ti atalanga nei ni niva mpuli ana va. Ai lue whanua ali in whau papa. Ua whafonga le langi wha manu. Ma le whane tanga. Le tu la ua sola whamalo wha fitai. La ua fionga le whonga mauta. Mauta la sanga mauria. Wal whao no ngā manu. Whao lolo maau le tua. Ia nganga ina ia tātou mfono tala tala. La ua fionga le whonga fitalai. Au tele yo lava i se vaenga pe ona tilingia sui mamalu foi na tof sau noa ma fea ai le mtanga ruang ai mua na watu se tala oto tawal manga ta inga wayai ia le tatu mtanga ruang ma na nga ruang fai au fu le no fosil fia. Wa mai ona talia no ia kapineta fuanga lau tele se lue lima taitai nai va enga ma otio so tainga fam talanga te kolos fainga fam vai so tainga fam talanga te kolos lu o lima lu ono ile lu oto tas fa pe mata yala mo puinga o wala so tainga lu lima lu ono o to tas
O le nei whainga whawai, ta iala, whātau e nai le una ia pēa o ngā ruenga te tele. Mo le atina e ina o so ta inga, mo le a ngai atu I whafu. Samoa, ai meso te tonu lawa ro tātou tunu. Wai ai le fufuanga mo le sitia o le waia lea I le vāo Amerika Samoa, ma Samoa mo le naunau ta inga. Mo le fuso ta inga, ma le kuko, keipo, o lo ua taula nei Amerika Samoa. O le kuko, se tasi o kampani longa I le laurangi I ngā ruenga wha teknolosi, ma fuso ta inga. Wai ai tā penanga mo le toi sitia o le au nanga, o le SNPH, o se au nanga o lo ona, o lo ua na o tutonu ngale mua o pia, ai mo o mia le wha au atu I nui tua, tai nane le tātou motu tele I sala whai. Ma o lo ngā lurue whātasi ai le whale tupe le lalangi ma le matanga luenga o tupe, ma le vaenga maoti mo foso ta inga mo le nia te nae. Le fo iwa mai au na whātātia le tātou Internet Exchange Point. Toi lava ina pia wā tātou service providers o na maua leo le li au nanga musi o tātou atunu. O le nei au nanga e mana o mia tele e tātou wā onga e pe o na yaile universite. O lo ue iai foi le fuafuanga ina iai se data center mautu e teu uma iai wha maumaunga a le tātou malo. O le nei ati nae e wha whaingo fiai o le teu ma toe vave le toe suina mai o wha maumaunga mo o mia. O le nei vai tau mo mia tele ta I ma tangata whainga luenga wha mtalanga sao ma le tatau ina ia whai iai ngā luenga mwhai unga tāua so se taimi so se mea. Si te ino au nanga na malo e whaonga inai technology fau digital government. Ua amata whaonga ina o tātou one government portal. Po se wheso ta inga e si la fia umai au nanga le malo. Ma o se vaenga mua ua mai au. Ai masa ai le iai o se wheso ta inga o lo iai wha matalanga directly mo le wha whaingo fia ina. O le maua e tangata umo le atunu so swani. Ai masi ai le whaaffaingo fiaina o le maua au nanga. E taungo fie toe vape. Ua mai a fo iana talia el kapineta le taiala mo puipuingo au wala o fiso tainga. O le nei taiala. Ua taula mua ai le mtanga ruenga. Ina ia wha mua pēr le puipuingo o fiso tainga. Mo wha mtalanga ai masi ai ngā ruenga le malo. Se te ina o le puipuinga tamau ainga digital economy. O le taiala foi le nei mo le puipuinga o fiso tainga ua iai le nau tainga. Le puipui ai a seta ai maise ai a wala o fiso tainga ina ia fai pēr nei au nanga ma ia wha tupula ia a wale le lango mo le tātou taiala mo le e-commerce. Ma o le nau tainga ina ia vea le tātou whalemeli e a vea ma vai ma lima I le una ia o le tātou taiala le nei. Uofi atu fo I le tātou whalemeli I se komiti whaavao malo ma o ia o le sui o le Pasifika I totonu o lea komiti Universal Postal Union. Ma ua vea lea ma amatanga fou ai masi ai o le tāpina ino le nei au nanga tāua. Si tia ina o le malama o tangata I le digital literacy. O lo ia le whanau tainga le lainga maoti, ai maise ai le ngā rurue whatasi maisi tu tino. Ina ia vave o na malama tangata o si o tātou atunu. O nei whalau I loa ua mai o na whatino. Pe o na iai le vai aso. Cyber Week, Digital Week. Maisia o ongam whaalau I loa o lo ngā rurue whaatasi ai. Male ofisa o leo. Maisia tātou whaalau putonga. Ua whaalau I loa ai le lau o le matanga ruenga ina ia malama ma whaataua. Le whaonga aina tatau ai maise le ave lo whaamumua.
i le puipuinga o whanau mai le whaongaina o whesotainga le talawhengai. Ai mai se ai, fuafuanga le malo, ina ia toi ilo le tūla whono e whetutu nai. Ma whesosoani ei mo le una ia o le titito transformations. Ale atunu, ai mai se le teu maluina o ana whaamatalanga mo le lei una ia o ati nae o le tātou malo. O vaenga ia o lo tilo, maua whaataunuina, ina ia whaataunuina. A wā lava le malutia o a tātou whaamaumaunga, ma whaamatalanga. Wha lava mea o lo tau ave iai le tau lainga. Sāmoa, Firemu. Sāmoa, Atinae. Sāmoa, Soifua Manuia. Sāmoa, Aoaina. A tau whaafonga mai la, vaenga umai alo tau lai umai ai, ta iala, tu nainga, ale tato matanga ruenga, a wale mautia, ni vaenga uma. Ia, ona uo umai la, ia lei vaenga. E pei ona whaafasilingia, ia mai foi fina ngalo, sui mamalu. Mumoli atu le nganga whaaftai tele, au tau fionga, sui mamalu uma, tau fisao, a wā o lau tau fasilingia, e mauai, ti mainga wale matanga ruenga mananga fitoi tonu. E le tele no tā upinalanga mai. E tō aono lama sui mamalu, ia o lena mailo tau whilangalo ma fasilingia le tātou matanga ruenga. Unisi o sui, e aunga e tasi lava. Ia lela la tali atua i vaenga umi e tōru. Le whaatapula aina le tausanga e whaonga aina ai e le whanau le telefoni. Social media ai meisere ngangana whaonga aina. I lunga o penga ta whailangi. Tali tonu le tāwhi. O le vaenga fo i le nei sa au mai fo i tonu le tātou pare me le nei. Nisi fo i sui mamalu lea fo i wato eo mai. O tau whaafonga mai o lea lava o whaile ngā ruenga. E mafua mai, ele o lava lea o ina, o alo mawhana, tai nani o le tātou atunu. Ia a fianga, i le whaonga aina o nei penga ta whailanga. Mea lea, e le mawhai lava na tu ese inai, le langona o le tātou ngā luenga whai whatasi. Auani pāle toa, le tima, auani pāle awa. Awa o i e whanau mai tonu, I se si o manga to e titi, tono ainga, se o lava ina whaasolo atu I tue communities. Mare loa le tātou atu. O ina e whanau mai ai, le malu, ma le whao ngā titau, o nei penga te whailangi ma fiso ta inga. Ua mai au na whaatino pe talavau Saipa, Samoa Matala, Cyber Safety Outreach Program, o le ngā luenga tau longo lava lea, o lo whaatino le tātou matanga luenga. Sui mamalu pe o na fasilingia, palau li lua, palau li tolu, i le au nanga le televise ma le internet. Longa whangwhatalai. Ia, malia whenor fina ngā lole, minsta matanga luenga, o lo tūlai mai whawila vea whalea lupo. Saunua. Whaftai lava le, fi whawlawe lava le. Saunoanga manino, fionga le minsta. Le la ngase manatu ana oli si sui sa fair. Le manatu le winga le whaongaina le whanau o le social media. Se awala fo inei wa a fia I la tau. A fia ai. Lo e ta ua mai sa o lele lava fina ngalo. E ta ua whapea o le lava la o ina. Le lava le tu ina tu e le tala le whaongaina. O le manatu nei usi ngā whono. Whapea e asa fina ngalo. Whai lea se tu la whono. Tu la whono e leina e malpui pui ai. Sa ava aia fo I ta meiti lalo wa oa nei tu lo lava se fulu ono ana I lalo. Ono la tō whaongaina o le social media. Pe o la wala na watu e se manatu.
le ngata le o ina sa ola o so malava tatu te o ina fa na alanga o at fo ila onga e fo estimate influence ina ila to abe ai as tu la fono e va ai lo tolo ine ya tu no sa o ta o Australia ni si leva me se tu Europa lava o fa malu lava e mana e tu la fono la atu le si level em fa ye on ta fear fa na mai le fa nga ino social media fa le tau fa la lava Ma lo whaftai, o whau la vea sui, pe ma whai ona sao nies tu la whono la whatu lau whionga le minsta. Lau a whionga le whonga leif. Sao noanga le sui mamalu. Taimi le nei o lo ngā rurua le task force. O lo iai te tonu le lo ia sili, tanga ruenga lo sili, o le matanga ruenga leo leo, le matanga ruenga pula whatonu, tai nani le ni matanga ruenga. E mātai tuina e vaenga uma pei o nei ai, lo finangalo. Tātou mai tauina pei o nei ai, ia le malo Australia, o le ua wha maluina la tautu la fonu, o lo tau a ngai fo iai, a ro fai pefitu na inga, wha tali la tala noanga, iai vaenga. A o te talitonu, o sei tu tau a lea mo lea ngā, ia mo lea ngā iluma e mese tātou, waluma whanau, ua whaina ono ia tūlanga, ai whawhatai tele. O le siringia le sui mamalu mi palau le tulua ma palau tolu mfale ata tolu tūlanga tau le internet tai nane ia le TV. Ua mai le asia singa ale pule whatonu mai i tūlangi nei ia olo mauai olo le lei lava ia le tātou TV ia nā la tauma. Ai ai nei whautuanga te roa e te tau ona salo vaenga ia lo whapena ona iai ia nei whale tonu ia. O le pou tawhua upolu tasi le nā pou o lo iai ia le o lo iai le ala ataria ina i mawhai e whitutu nai ia le Tātou antena, ina ia maua le leila la ata lea e meise pou oro whapena ona maua atua ia la ata ia. Tawhua o polu o le maunga o fia moe ia o lo whapena ona ei pou nei ina i whai ona whitutu nei o le si whautuanga a tonu o lo analog lava TV ia a lewa tātou te tonu o le Tiktito TV. Ia i whai ona tu mai tonu i le Tiktito TV ina i whapena ona maua lei ia vaenga ia. Sau noa ia o lo whapena ona whaasolo atu fo i le whapiina o tātou Starlinks. O le paule o le tali o le nevai tau. O le Starlinks e pe ona iai fo i le whaitutu na inga o lea ua fisosoni atu ia le mtanga ruenga o so tainga talanga va teknolosi ina ia fa o atu fa piina ia Starlinks ia onga fa tase fo i mafale mai a onga ia na o toila se singa fa tase fo i mafale mai i le moteli sala fai ia o le ua fa o atu ila fa nga luenga mo fa piina o Starlinks ia so soni ai i le fa le tonu le tato internet ma le fa mo ma o lunga o le taimi o le nei tausanga o le afa pena ona fa so polia ai le tato SMPH a matalia le tato nga luenga i savai ina ua maua le mato ase singa e te le lava se fa le tonu so tainga i savai o le taimi le nei ua tautou fa nga ina Starlinks a o tau tali ai ia lesi le options o le fa o atu le o le faipa o le SMPH i moteli i savai ia mo le si foi na sau noa pe o sui malu mai fale la time samtau ia le tal sangaina ia le domestic rates ia mo o Afionga telefon. ia o lo tu lai mai sui o fale ata tolu e fau la vela o fionga minsta le vole fai sau marolo Ma ua sau no la me ile fionga ile mista ile il tise ta fa ta tali tua tele nai vaenga ia sa
sa utal no ia ile lang tanga nga malo fa tai tai mo tali wa lama tele mtau ai mese le tulanga le SNPH o SNPH o mtau tele al capacity a fe na fa tu atam ta la sala fai o tali le mo sala fai o no al mesa ia mai le malo ta sile tu petele le malo na lo ai pe lu su milion ponga sa ia no tanga ila lo con kalake male Samoa Chao mai si providers. O lenga mai fa bitoa mo malo. A fa tai tele lera a fa lo tele lo fionga mo sa o tali na fa palna. A fa tai na so sangi stali. A al mele ta o lo fionga the digital transformation. A fa tai o fa tasi mo the digital protection. A le tali o nei me o malo fionga na sa no o le coverage. O le coverage, o le cover. Le no ta ue lau la unga lo fiong. O ata tonga lo ngai fai. Le alfa le tono coverage le ye, ka ko ngai sil fia lau fiong. Ke le o fatu pula ia le tele o vaenga le tunu o pa o coverage. Ai to mana o to tele ia le ngaka le o ye le marine cape. O le fai pa ngai la uri ia. Ai o tele tonu lava e tau ni tanga ilam tanga luenga ma inga luenga vanga le titsau male Vodafone po o upgrade la ko facilities inga ia kalfea ngai markulanga le capacity la ia no available awa ole si mele ngo fifsili le ofiong kaluanga o yai ile o faisi leva ingei I kupe ia ka ko kupe mo male titsau mal Vodafone le mo me be kai le mo me lo milion ko sama ia ocupe ai mai e fia su ko sanga la mo kanga le ai ai man ko fo la arrangement nga foi ai lunga profit ma lunga la ko kupe mo e ka fo nga lunga kupe ka ko mo mai ala ke va ko ia le la va ko mo le va nga ia sa ma kom fa ke mi o ia o nga me ko poko e compagnie fa ia fa so la ko kupe e o me va me le profit ke me akas ale la ko waku lo fionga ia mala pulang fo ia ko ka ngai le me ia male pulang ale a mesela le coverage le lo fionga ke le fa le kom mal fa la fa tak ma lo fa tai ia la fa tu mi sta fa o lo sa no Moni au sa no nga la fionga si mama wa fa mauina male anga fa tai le to la yo e le me la mana ro tam fa ai lo manei le ma to fe lo inga ma kako service provider sia tala no to no le vaenga le te saunoi o le vaenga pe ona taua ile o le wa mata ona fatati esele au nga tupulanga lua po le 2T ia a tatuanga ia tulo e monia o le koksi sila me 5Gs ale la va ka ke le 3Gs and 2Gs pe le mel na le wa mata fatati esele 2Gs e ka ko fa anga ilo ia ma fa mautu ina isvainga ina I fa le ya til ai moni au lo ya o si vainga la tati mai ia tu sai fo mal tu alalo ai fa tai tele o mai le te su malu pe ona fiona fo ma o tu lai mai tai malo ma lo fiona mi sta tanga luanga sei tu atu tai malo aftai mo le vanoa te loe lewa sa no manino le suyo falata il metono ale tupu il reality le tupu ol fasili moltato mota ola sa o fata tau le coverage le tato tel temine sili fo lava le tu malo ia wana to futa to mai tu malo mal meto tela lai je foi uma to mai savai fasili fo lava fai pule la vai la tu langa le tato coverage me leu fa ali il suo faletta ya oltali lena o leu pusa o ale na le meleta to te ia il tato kele communication il temi nei ele to na tia na ta penal tato SNBH le la va ta pena e o me le so le la se furu tau sanga su lima tau sanga o ta pena ire tai no ol tulanga tauna iai onol me level nei
Schoolnet, wheo ye. E lava wha pepea tu lava. Le wau whale mele wifi, maisi por kalame le tau whai. E le i le functions a tauna ye. Ta pena tatou Samoa Marine Cable, wheo ye. E tatou Samoa Marine Cable. Ia mai whainga malo, whame wawe i tua, e leise capacity o mtanga alwenga. They can't run it. Oi nā rai manuia le tatou Samoa Marine Cable. Where tatou digital TV. O wheo ye, la wawe i tua. Ala me leu whea ngai nei ma whai TV o mai Samoa. Te le i o la fianga. A o mana whai whatonunga. O man whai whatonunga me i o Samoa Marine Cable. Ta pena whainga whai, ngā te whai mei mena le mtanga alwenga. Ta pena fo le digital TV system, to fa fo I mai mena tanga alwe. Wa fo le malo sa tauna uina uma mena. Fa yela me le substitute ma substitute de kom fa fight. Subsidize. Tulanga pa ta to wo nei piko so le communication. O se pa nga ta u tele ile taimi nei motato. Fa fengo fie me ana mata ta to matua. Tato wha longo uma lava le leti o hoi lea I lungo o le whata. Sauno mai ani. Ia matato matua na o mai tato lungo le leki o. Tako mai uma le o nganga. I was in o ngā makar keimi ngā e kasi le leki o. Wha longo mai eka meki a o mai ila o ngā keimi. E lau kako o mar keimi ki. Waka kaunga makua I se lau pasenge me uma mo kako. Peitai. Ele o whetau I wha nifo le tau. Tato taunu mai tato telecommunication, wheo iel tato gateway. Wheo ma tato wa setana I leise mea. E la to tau mawhai, neile tau mawhainga le nau iel minister. To wha fo mo mai mei to tonu to build up by the tato telecommunication system. Ina ia control tato sota ingo taimine nei. Wala se tato gateway lau I viti. Tu lau lava the cyber security. Wa o sa mo le mata le langi tato fa momonga and information. Le tula le na o le ta mo fai tu nei ai mo le taimi level nei. Io te le te fai o te muso foi e fai le upu nganga le anga ia o nanga le wai tonu le tato tonu. Tidi sa mo blue sky. Ai tali ale tu malo ia mo fai pule. How is the service for you? Ono to lo ai le tonu ungol me le tato te. Ele no foi le tato malo. E wa matan fatara no le si kepo le ana so time tu tuila ha vai ki kepo wa mai foi mo ta tele italia la sa tato tamo fai e pio aple tato Samoa Marine Kepo ma le fa mo e ma wer so son o fer so son ya la auto tamo fai mai nei e toi fa ur fa le mai le si ala waya fa pitoe mita tuai nei tu tuila e toi fa ui mer capacity no fia mai me tu lo level to ta u Lesa therefore ma kovana ma lotu tuila ma lolo molinga. No mai nei mai fia fa so mai ya tu tuila ma manua mai le so so ni mota to ni. Ele Italia ono il tato tamu fainga il tato Samoa Marine Cape. Ya le wo mal termine le fa wa mai na bala au mai le fionga for kovana le nei. O te lo tu mai le lima o le Cook Cape. E tu tuila ma manu o le hoila ta pena. Alfa mo la vaia mo le tanga alwenga. E mana o mia se au nanga. Te le vave le lei to tango fi. Le tu mo ni mori len sa no il suo fale alupo. O le mele nei o le filtering. Tato telefoni le wa na mai feltu la fono se meta u tele. Ave fen tato controlling tato fa na le belo access. E ma fain tato fa tu la fono ina. A te fai atu. E sa wai to tonu le sisio manga ma atua ma lau fa nau le o ina le tulanga o a foi tula fono ta te fai a le malu ai fale e le malu foi fafo a taua wo fa maua le tulanga le langa tauna ye se meli mataita ina ile enforcement o te lo tauna fai ma le si mele o fa ma screening ma filter o telefoni almena le sa pisa ita fa pi etu ia wifi lungo o fale au nga fe mai o va ku menga ngala ma ka mai kia kaleang o le mea te tauna fai
Ai o le maupoponga lava ia, o le tuinga me foi le tulou lava, te mantua so ia, a fono fai a o ngā uma o Samoa, e tau o mai sa vai o mai i e fono i marifa. O le taimine, o fai fono mai lungo interneti. I le fai ngō fieina o le wheo ai o pule a o ngā uma, pe a fo noa ia o ngā, whapena foi la o ngā wha au tutorial a o ngā taitasi, e mawhaina fai mai le a o ngā, si tangata mai whafo ai, kongeki uma i ai, fono wha vae ma o ngā uma. Ai o le tūno tūla e tuai, o te whata ua le mta upu lea, i le wha le tonu o le tātou connection, mo te taimile nei, e re tauna alofia. Ia, sei whangaruia malia whalea te tolu, sei tuatu lea wanoa ia whalea te tas. O whionga i le whoftalai o tūlai e tō da le pewa sau se ele minsta o le pewa na sau noa mai. A sa ta ua ila ula unga i ele. La se whina ngalo le minsta i se awala e whaali le ia i Facebook ma le social media. I ringa ngana, wa le ua mafua na ala tau wha sa ia tātou whanau wha aino telefoni. O le malo losi o ngana, pe ise awala e mawhaio na maua ia, i la tōu ia wha o ngāina ngana mātu ia le i lungo o Facebook ma le social media. Ine e whawhaingo fia ise awala e mawhaio na whaititi ai, ma ia lava se tūlanga o le whaalau i loa, fo le e tā ua le social media ma le Facebook. A o le ngana e whaonga, o le a whaina la na o tātou whanau le tātou tu pole nei, po ua e sirisila ila o whionga ile. Ele minsta e se tūlanga e whaile i le vaenga. A me se o le tamari anga o tangata. O a i tātou, e o a i le ao malo, e whono suito fia, ma tātou fo. Ia, e te tau na i eise awala e tau mwhaina ia, mwhaina fo, i pē mau o tonu a tangata nei. E ona whaile o se tūlanga e mwhaina whaia se whaasalanga. Se tau tāu fio fia, a le tūlanga e fia whaftai fo i le tūlanga o le tā ua o le Starlink. Ia, hawa leo se fautuanga foi le ina ia fatino le lei. Nanga le na alu matua se singa le baanga le me tau fale aonga i nemsa vai. Masala pena ale tolu wa i fale aonga e ola, ia ma fale aonga e tolu sa vai. Ale tele o isi beia Starlink i lungo fale aonga. Pin teu o fale aonga ai le ola. Ia e maa na ia sila ina ia ma whaia na alu aonga tu per malo. Ia ala e ola le uma, malo falalo. Ma ua tūlai mai whalea te tolu, tuatu lewa no. E o leo toe, daola mea toe tala noa, le titi ai le mea lea, pe ono tala noa atu. O le mea lea o le marine keipo le inia tātou, pe ono tala, toa lava al capacity. Toa lava. O lea fo e connectia ngai o le manatua keipo, sa ia tātou fale as keipo. Ai o le mea lea tuli ea, o le vaanga lea tātou providers. E te tau o le ilmalo si anga tātou, o mantua fo ila le mele marine cape. O le mecha si ahura Samoa, o anu nupi wha, ma li utos, ma li slack. Isi mecha si ahura, tino ingo kela kupe le mo e kako. Ai, wa kusa umarako si ahura, ma le vanga le di tisau, ma le Vodafone. A le mele lutal tonunga. Pero fia le vanga le lako kupe e maua tau langa ma le mekele e clients. A wha koko nga ia isi kuole. Lea watu le fautuanga e lau fionga. Ia koe ami vanga le rua, ko rua. Ave e se fa kwanga lau fionga e lifi lunga lako kei ka kusa mal kako ma fa lava fa so sonia fa tai Ia, fa o mai sa no alo fionga le minsta, we fa fonga mai ano liu fa u lave e lu. Wa watu le nganga fa tai lo fionga sui malu fa le atitolu. Io le nganga tonu na pe le lo male fe lo inga mal fiutanga inga. Wa nga umai la fa pena ona ye fa tal no ngala o fionga le sui malu mai fa le tatasi. Ia. O le Facebook o le worldwide. Ai o le tūlanga le social media. Ia, pēno tō whaafonga mai o lo iai le task force. O la tō ia lo ngā whatauli maina ia vaenga ia. E tilo mai vaenga ia pē ono iai. Se vai panoa ma se awa noa. E ono mawhai ei ona maua tōnu lava iai la tō o lo whapena ona iai ia tūlanga pē ona e saunoa iai. Ai, tatia mai. Lo fa pena pe ona ia fuanga le tatu aluenga ma tatu matanga aluenga o le whenga le sui mamalu mai la time sama tau o le domestic rates mo falo fa whenga te mini ni o lo fa pena lava ona fa ngai e moto fa whenga ia le domestic rates se vanga na ai ia malu ia mafale o ekalesia
O le vaenga lea na e saunua i ai i talo sanga mai ai i kolisio whawhaiwhiau. Ia, o lo whapena fu i o nei ele whatalanoanga. Ia vaenga ua silfia. Ia, o le ele i maua le tātou pule whatonu. Ia, o lo i toi titi o na maua lea o le tātou pule whatonu. Ia, o vaenga umai e le whapena o na leile. Ia, le o saunoanga le whionga ministeri, sui samtaun whalatai sei tūrai mai. Tūrai atu e whia sosani le whionga le minsta. Le o te leila ngāia e vaenga ia i le telefoni. O mo meo rates fo ia le tise i maota tō whao whawhia ngainga e whapea fo ia lau mua o au. Ngai whawhtai te lea le sosani mai. O lau mea alofa la lea la abatu lau sosani mai. Lea ngau lea e o lewa na tau fuafua me tanga ruenga le whalapoputonga o le marasi anga whae tisi. E whesoasoani i whawhita auli lea i le communication. E ran le whaipai runga o pou molia ri PC. E voi sau tā ua lesi tātou whontanga taruai. A lewa vai nei le company lea le Vodafone. Bo atu toa i whalalatai le abatunga o le keipo lea o le whaipa. O laula mea alofa le la abatu lau o whionga ele. Minsta ma le whainga malo. O le fofole o tātou whawhita auli. Le whasau no manino le whionga ele pānia. O le backbone o le communication le wai tua ele private. Ai tasi le a wala e mawhai ono o tātou ngā lue whatasi. Ngā lue whatasi whaaboptonga ri PC. Ia malau mata ngā ruenga. Ia polisia se alfo. Whao ngā po moria ri PC e le te le se tupe aruai. Ka o lea wa approve le vai tau nei. This is the most reliable and good quality communication. O le whaipa. O lea foi e strako le IPC i la wala sota inga mo mita foi na mai nei o smart meters. Ai a so le tunu e foi savai. I le whaipa ngā rurua whātasi e le whārapotonga mare malo. Te le se fsosoni o le a. E mwhantato toi tau wā mare private sector le Vodafone ma titu sa. Le anga o le mai tau atu temine. E pe wa take advantage sia company private sia in tato communication. E morsi fia la wa fionga mare malo. So se vai pa noa au taulanga e o le alu fianga me resa edi de PC e tua ia the underground cables. Lawa lewa na iai ma le pai tonu. E wha alu e ma le whaipa lea. O le vai ma mao na le PC na iai. Ina ia wha o ngā le SNPH. E o toila o nanga i matanga luenga umal malo le tonu o taulanga. E wha pena fuela ma onga ma lalwhanga manu i tua. E o se fsosoni le la o fionga ele. Mista, e whaftai te lea. Ma alofa whaftai, ia langa leo sa uno le sui o whau la veo lana me alofa. Salonga o le minsta e onga le IPC le elpo. E ono whai ale me alofa lea. Ia ai se me alofa na fau e tau whai lona vai taimi. E wha maru atu na le minsta o le IPC ona le me alofa lea. E tula e mai la o fionga le panmia. E isa whalongolongo le leilanga tasi le sui ta ua tele anu tua lalo. E a taimi tau malmalo ai. Ai manaia. Tate nofo leia le stemi mai tau sao le taua. E sa fa pepo la fold me leo le fale tonu le connection. Sa fa pe mai. Fai nisi service provider se furu. Ya, no malo lai. Awan mafuanga tonu wana na leina talia to rua le mai te tonu. Alan me leo tupu mai fai poipo. E le lava la te o te le lopo a chi e ta te tereno termine po chi fita to. Al me la tupu e ta. O ka uri for kam kikira war kere. So e mer connection fa yanga me au. That's the reality. Ma fo fongo na. Le uta pena le malo. To e mai te tonu tato Samoa Marine Capo. E o mai le so. E le va ai sa le malo Samoa. Is an annual report. O tato Capo le. It has never been tabled in Parliament. Ale family Samoa Capo.
Ala pule tua isi company el malo. Ai le o mai se fesiri el malo. Poi ono ke po. Le fa tonu. Le fa foi men nai tonu ya tato. O ma foi no fa so ta ia le na ave e le tiri ro TV fa tu malie ta penna e le temi fa tu el malo. Te fa foi men nai. Ia pule la tato ma ia nga fa tau li maina le tau le to te atu ngalu mai. Alfa mana la fiona li foi. Por sa fa pela fa pe mai. Ko fa popo isika ko service provider. Ya leu fa el malo le la inga na o tulanga foi le tau tali atu ia ono le fa pele fiona le minsta ia io fono fa tonu i tulanga o fetuna inga o tau ia tati mai le fina ngalo o le o tirtilo no mai ni si tulo lava e lua ia maftanga e kalisia no mai tal sanga tonu wale wa mai so swani le commercial rate ia male domestic rate o le utitilo i el tato mtanga albenga na moli tu fo le stari manino sitambi ya malo faftai ya msalo la ufio ngal mista msalo le watali le fio ngal li pal mi lo tawa vele portfolio le minsta ngal wenga tele le EPC ye tu sai o le faula ve winga tariff rates le EPC ye por sa o le lo fio ngal no falia wa fe minsta le ya faftai pa si va nga o to la e tuai lango ina le sau no ngare e fiong e palmia e morsil fia ole ai tia le tam fai atuai a ma fai na kosol tato fai pa kavala tunu ato na ma fai lona fa popo ni service provider se lau pe fia a wa foi tato fai pa le lisi atui service providers ai le ma fai na o mai ato mai voi isi service providers i temine e tau mia e company la po e lua ia pe o sia u so netu na faftai ya malo faftai salo faula ve le usa no le fionga pan mia o lo fenga in portfolio o le minsta nga luenga tele tu la melo fionga minsta o so tainga fa o sa no la fionga sui malu fa la time samatau ia e fo isi ma fo na ma fuai ona ia le fitu na inga le ale fa nga pele underground e fa o toi ia le vainga le SMPH o le vai temile nei o le nama le laina le o maio fa ala lave fa natura o ina o tilo anga ia e sile atu ona sefele le fa nga ina le underground ngai lo le vaenga le te saunua ia e whaonga ia pou e le tise e toso ina ia le whai palea ai tau foi lo finangano ai pe o le tū na o te fitu na ia ia mata mai ia nga upgrade ia le kako SMPH ia ona wha ua toi lola ia le isawai whatase i manu i tua tonu le tali lea o le vaenga pe ona saunua le fua saunua le tele fisilingia tūlanga tau le malila o fiunga le la tua tu pele ava no suo samtam fal la tai tai ro fiong ia onor ta ua te ron ta male nganga fo e fief so swani ati di le fiong minsta a tonua si le fiel va nga fo le sa ta to va o fo pe ngata ruai le sa fa pe mai wa par ke por IPC le ka tonor malata polo i fariat a ole ma fo fonga na sa yai ile fausi e no leina marolosi e so tai mai fi angai fula so e lua circuit o le underground ma le overhead o le mafo fonga na sa tupu mai na tupu le mafu e tere foi le kalestete o le fonga la sa ai e le ngata o le underground ai fa pe ma le overhead a fa le tonu le underground ala e continue le service lunga a fa le tonu foi le overhead a le underground mai fai asi tanga ta te le underground le sa no ela o fionga a pe o se a wala fai ngo fiele le so so ni tuai ia a tonu me fai nga ko fa popo le underground se te mbulmul a mor te mine le tau ngo fie bavave ia o se so ni na a le fai al fina lo la o fionga minsta malo paftai malo so son mail mtanga luenga ya la foto lo fionga minsta fa wa lo sa no ya faftai pe anu faiatu tau ma fina ngalo ai ta tia mai ia la fa pena la no futu na yai o
o le ainga ia ma le taununga ia o le wheloinga foi ma le World Bank. World Bank le whatino uma whatupina ia esili atu na whaonga ia le tato underground cable. Ia ona ua mai ai ia vaenga foi na tu foi na sui mamalu ia na silia ia le nei au nanga ia ma le tautua ale tato mtanga ruanga nei. E leo le taofi ia alu ia foi mai la ia leo se whamtalanga. Lau whiunga le whumftalai. Lau tu malo ia mata whanua mai sanga meuta ai siku whanua i maaunga manu au sala. Sua sa tanu sa o le launa whausia. O lava nei tu luai le tu malo na toi ato o toa ai fo i le tu malo. Fiola fionga tai mali autu o le fofonga o sa tuala. Whale ai lawa le paia le valea o ale ainga sa tuala o le ainga whalangilangi. Tasi a Samoa. Wala ta i oe whaiumu ma le nufo tu a inga le whale ana. Fio mai so ai malalangi malo ta malilangi. Ta i lau ftalenga le matua le tongi lau ftalenga le pia. Ta i nane le toa iwa. Mariu mai oe salue mga tai. Polo ma whautala ma lau ftalenga le lumuenga oe na stofi. Tātou tū malo ua mai a se mātou au nanga ni nei aso. Whawhetai tā puai, whawhetai le nofo te talo. Tātou matanga luenga, lau fionga le minsta langolango, lau fionga le ofisili le matanga luenga, pulenga le pule whatonu, tai nane le tātou whale meli, le tātou ngā luenga le uwhatino. Mole atu whawhetai tā puai, pa ia malu le tātou matanga luenga. Lau whianga le whangwhitalai, ua mai ala mātou ngā luenga. Tau ieina lo whangia le atua, mai lau whianga e taitai le fu Samoa, e ala ilana whono usu. Malana pāle mene, lau whianga le pāle mia, e ai pēle ala le leo le atua, soi whafu lolo, soi fua maua malos, ia o ala tau tua ino le atunu e ale o tofi. Le nai tu vai, le whianga le taitai le tua ngai, sui taitai, malo le nai tua le pāle mene, ia o tau manuia, le anga le mai o le atua, o le mātou whamatalanga lea, manuia le asu. Malo, ia ua whaafonga le mota, whaafonga lo i tū malo, whaafonga fo le tāpua inga Samoa lo whaafonga mai tau walumanga le tātou pāmeni, whamalo tā pena lau whionga le minsta, e meisen fo le mtanga luenga so ta inga te konrosi. Ia whamanuia le atua lau whionga te maa mtanga luenga se i vaiane lau whionga le minsta, ia e mai tau watu le fwe tau sa ili se pule le pule whatonu o le regulator, ia alofangia le atua. Whamanuia i tupu matamari o le atunu o lo tau ngā lulu e mai le lava enga, a war tau tuaina o le malo. Tasit whaftinga o aleanga, ia o tātou tau whai ngā lulu e malima, a wase manuia o Samoa o iluma. Ia, wase e mai le tātou whasolonga, i le matanga luenga o whamasnonga, matulanga tau whamasnonga. Official Commission toi fuata inga o tūla whono o le malo o Samoa. Lau o whionga le li minsta, ia tūla i mai a saunoa, tari fwai tau nisi o finangalo ngā whaalia, i le tātou tala whātau atu. Mare ngā whāloa. Whātai, nau o whionga le whangatalai, molo wa mnoa. E i manatu, nā tau to ia le pua mo na la e peo le upo e whai le motu salaia. Ma mapuange i lango e kapukoa li seu. I onga maunga kuku mo ngā kua sivio. Ang wale pa ia o le maukai kia whaungei. Ai, o ke muai whae ke fi marie ma seu malulu per whanga.
Mo fa kulo mo fa kalo fa ku ila wa fionga le fong talai. Fa kalo fa foi la wa fionga le palmia. La wa fionga le soi palmia. Minister Gabineta, Minister Langolango, papel sui il fond of the line. But I love for night to a man. Oh, yeah, no foreign for Tabita, the song of the Taitai. Yeah, if I love at Pia, so Taitai, Malu night too. If you're on the South Apito, Malu, sui le Parliament. But I love for you, Lulu from Tangalbenga. Tu motel malo. Ai mai se le sunga il fai lautus. Malo so atau mal mamalo mtanga venga. Lem fai no fanga lo inel fatalofa. Pai ma olunga le au fai ngal venga le tua. So se fata fai taulanga I Samoa nei va pe ma tu no mau. Fatalofa le fionga le malo malo masiofo. Fionga le sui tau fia mo tau whare tua. Na wa fionga le wham sinsili. Prestaina wham sinonga rimi ta maitai o wham sinu malsunga le restala. O te whata alofa foi le paia ma walunga. Maunga te tele me o I maunga iti. Tapua inga Samoa. Awa a ingo nofo a ingo tupu ma ingo papa ma ingo ma ingo te whaiwha. Wai a ingo tama malato wa inga. Usonga tu mua mpure I tu au malato wa inga le tai ma le wao fonti. Len whaifo in whangalo ina le motu sai. Awa le fio le kovana sili ma le sui kovana ma le malu kapineta. Le fio le prestene o le sinate la fio le kua ono ma le masiofo. Na fia le fonga whakalai, malo malo soia moto, malo malo whaipule. Fia le whamsinsili, malo whamsinonga. Tau putau Samoa whapele whale lima o wana. Pai au asua mai whanua fō mai tūlangi I tūau. Mala taua, sa ole mala launiu no sailua. La au ma na motasi. Ani fatui to o fale ulo malu manu atele. Elem fai no fangalo ina fata alofa se o itu malo. Ana alofi no mertasi. O wale fio I tapu no le tama le itu man maungafa. Mele itai ai no. Pai awa ingo sa tuala ingo mawenga mala ingo taulangi. Malo tu ya ana tama le langi. Tau si ba tele mamalu le fartolu ma foi fale. Salai ma apulu ma sauwao. Tongi ai lua man soi. Ata alofa atu lo tau tapua inga. Lim fain whangalo ina le fata alofa. Lau e kane sia me tisi. Awale a fio le fionga prestaina konfernisi lau a fionga faulalo. Fata alofa foi le presidensi le lausu. Sunga le fai lau tusi marteu tupe. Pai e taitai o le kalesia le no whaasea mo lo tau whatua. Pai e maawalunga o pensiona malolo man malo. Pai e lau whainga wenga te tofia le tua mo tau whatua. Pai e maawalunga komituma. Whata alofa atu. O wao le masina fau, lau sui a elfon. Le so ma le whamoe moe. Lau a whionga le fongu talai. Malo tau tai lasu. Le awa whaasolo le lai non wha. Ia o tu mau pele alofa ma langa leo le tua. Le wa umana e sisi la tu mua tai ama mori la au funga. A walo tatu vata pia mo tatu mtai silo langi. I lana whaasoe lo to soifua ma so mato wolo mwhai ai ono tatu mo ni vaenga le fia. Mele a whaftai tele. Na wa whionga le fongu talai. E fia ngai se tala inisi o sui mamalu sa ta ua leim tanga venga, whamsinonga. Sa sa uno ai le sui o waa fonti, whapea whale ata numere tas. Sa uno ai ma whawhitai mai o wingar ka paka rea.
whaafitai mai. Tere tausanga walu. Ele ngā tia malalai na lau tau si da sila ka paka dea. Ama mawhati munga ule mwhai una la sia le whale whamasino. Aole anganga whaafitai dea I sui malu al waa fonti ma whale akas. Moli mai le whaafitai. Nā o tau si da sila iai le maa naia. La mole leim whatu langa leim me tutu wai tā wale. O pūlenga I al whainga malo le leim. Na wa fiona fotalai. Ye moli le nganga le whaafitai le fiona le ri parimia. Le fiona le taifono le o le tuto tasi Samoa. O ina ala ina mafua na whai e ka paka lea le official whaamasido. O le vai mamao le ri parimia. Ina ia matango fie e taimar whaamoe moe le tuto tasi. I loto ai tia whaunei. Nea laua mai e o le tāpena. Mere whaafitai tele laua fiona le taifono. O le tuto tasi. Lea ua maea. Le ka pata ala umutanga. Ma whaafitai tele laua. Tai le whaaloalo. Molo si le fia e le pale menen lei. O le whale whamasino lea. Lea ua amata na ngalwenga. Lea ua uma whaasolo na ato le apa. Tele taimi o tamufai ama mawhatimo. Ele loa e whamasino whanua swafa po whiala ao iei whai ei ngalwenga. E o ai I tua le kentina ale. Amtanga ngalwenga. Bo whai ei whamasinonga. Aisa, wa atu lunga whamasinonga maulunga. Ai tūri mai lalo whamasinonga maula. Mea lea. Lea ua pa o samala. Ua pa o samala I pēna saunoa niso sui. Taluai. O le apa o, ao I, ua pa o samala. I le whaingo fie la, le tāpenanga le ngalwenga lea. Le whai wa tāpena, ngā tau, le tvai ngā tupi al mtanga le wenga. Ngā tau te wa aia le leini ngalwenga lea pia maa. Uman tāpena iai. Nā wa whionga le ri parimia. Ia, la wanoa lea tarasanga tu ai fo ila wa whionga. Wa maa na ia le pito iruma. A o tua al whalwhamsino ma le pito yuta. Wa mole la wa whionga. O whai unga le tausanga nei, e mahi e ringa lwenga lea. E iei manatu le tausanga le nei minister o msamsinonga. Ma na ia pia wha whaatasi. Koe wha le leir ka paka I tua ma autafa. Ia ona umusai leo tatonga lwenga lea. O le tausanga ila wa whionga le ni minister. Pe mele tala. Ale lei upori, le lei savai. Le malo Samoa. Malu I pule ona sola fai. Po sa malo savai. Na u fai lo ko moka. Fai lo ko moka I sale longa. Ele fai ngo fie kam fai ngo ngi me. Kam fai ngo se fale fam singo savai. Fai ngo fie ia pule onga I sala fai. Onga fai fam singo ngo savai. Na u ka penga. Wa amaka ngalwenga. Se fulu wanga milionga le kau ngal wenga le. Longa wenga. Lua afe malval. Fa umma ngal wenga le sawa. Longa wenga yo ole lei wa ako ko. Wa kapenga fat fam singo kapenga le moka. E afia kwai fam singo. Ba malo lo ai. Ya wa ngal wenga fa fam singo sawa. Ar kar sanga foi ka komputanga benga. Fai ma se poko le mingiska sa wa. Kele kai me malanga kwai mingiska. Ya la ku moi la lo faleo. Melia. Kanga benga ka penga ska ko po. Se poko le mingiska sa wa. Ka ko ngal benga sa wa. Ma ke aku ai mal fatua. Na fele ba fonti. Ia malia whenoha lau whionga le minsta. O lo tula mai te tai malo. Sau noanga le whionga le minsta. Le si tau sanga whao popo leu toi o mai. O lau talo atu. O e te pisa tele lai wha longo mai lo au ma. Malala I le pule te uto e pisa fo I tatou talo lo ir talanga o le palme. Ai fai malia se I mai ale lei. E lo te maule sisi ngā fua. I wha kā moloku o lo moka.
Ia, malo whaftai, ia, whawau saunoanga la wa fionga le minsta. Malo, whaftai, o fionga le talai. Tei la wa fionga le panbia. E o lau de toi pisa la sebe. O la whalongolongo mai roa uma. Na wa fionga le fionga le talai. Na fea le saunoanga wa fonti. Ma le suia fai pule o fale alupo. Le mai tamaina o whanau o Samoa. I le se mta upu faun, mta upu lea. O le mta upu wa leba. Sa whaia le vai tamaina o tamaiti Samoa. I o tātou wa inga i New Zealand. I o tātou wa inga Samoa i New Zealand. Tātou longa le lei mea uma. E se mea o whale tonu. Peita i ane o le tau sangan tenei. Sa tau fia i New Zealand citizen ino tamaiti lo vai tamaina atu. Ona i eile mafuanga. O tātou wa inga i New Zealand vai tamatu alo mwhanau si o tātou atunu. Wa lele leile tau singa. Wa whai ei wina makanga aftulour whafonga. Whapolonga whai alo mwhanau o tātou atunu. Lela lea na poloka i New Zealand. To e whai wheu tona inga. Tau sanga lente nei na malanga tuari tātou mtanga rwenga whamsinonga. Loia sili. E wa pelo fiso tinam tamaitai. Wheu tona i malmalo New Zealand. Masina fau. Lea la atu e malanga mai eile malo New Zealand. To e ilo le lei tu la fono mo to e whai le lei. Whainga wha vai. Ia wale vai ta maino alo mo whanau o si au tātou atu. Ma to e saingi ali whengainga. E whau au wai. E vai ta maino o tamaiti. Ili masina fau. Na wa fionga le whonga whitarai. E iniso sui salanga. Iniso sui. Le sui mamalo sanga ngatodu. A talo sanga inai. O se tofio le awa lava ia. E se mai le tofio le ale tele. Ua whamawina le whingalo le sui mamal. O le nem taupu. E pe ona la nga le sui malu e afi ai tua oio i tu malo palota. Ai mo sila fio le nei pale mene. Ua mai ona tofia le kapineta. O le komito tua oi lalo le tu la fono i tu malo palota. I le lua afe sumaleipa. E ngafa male ilo ina o tua ai tu malo palota o lo ia nei pe to e foi le vai inga fale ana nu sa masani mai ai le lawa maton fata auto ngal venga komiti o tua oi o mai e foi lo longa komiti ona tuina mai le poti fata se ai ma teutenga ile tu la fono o tu malo palota al parmene e to tonu le valu masina. Na wa fionga le whonga vitalai. Ana ngā foi e le sui o whaasale le anga numero tolu. Na ia sau noa mai ai, malangolango ina le whingalo na au mai le leipoti o le komiti o whaapale mene, o le whainga palota. E tuina mai ai le pale mene le paia inga mna vai atu. Whaapea ia ma otino na fōa pule ono, sara whai. Nono winga. Atu mai la ia whaasale le anga tolu. O le ama oti le no fōa sa fotu la whai. Ma oti foi le no fōa sa pale. Na wa fionga le whonga talai. Ma le sumi malu. Ua wha mawina lo ngalo. Ona whai lo atu lea. O lea wa tofia le kapineta le komito tua oi o le tu la fono. E ngafa ma le toe ilo i le ina tua oi whainga palota. I le 5 sumartasio o lo iai nei. Na wa fionga le whonga vitalai. Ole o komisio whainga palota. Na sauno e aise tasio o isu fono vai maunga whaa.
e winga i le vave ona tuina mai o le ipoti o le komisi sue sue al palemene ina ia lava se taimi e ilo ai ma sufi ai finangalo al palemene faafetaitele mo le fautuana ma ua faamauina le finangalo o le sui mamalu laua fioga le fagutala faapea le mamalu o le fono ua maeʻa ona tofia le kapineta o le komisi suʻesuʻe o le faiga palota lua o lua lima o le galuega autū o le komisi suʻesuʻe o le lauliliuina o le tulafono o le faiga palota lua afesuiva e tuina mai ai fautuaga talefeagai mo le teuteuina o le tulafono o le faiga palota ona maeʻa ai lea o suisofono saʻamai o latou finagalo i lenei matagaluega a se avano lele lau fionga fontalai fia fai eni mana onga lenei tumalo a ana alofi ni matasi mo le aile anganga faafetai lau fionga me sta tupe faafetai le vai mamao fontalai ia mai tau atu lo fionga le minsta ia o lo tu lai mai fau la vea ia la la fo atu le avanoia fasal le angtor faafetai tele lau fionga mo le avanoa te foi lau fionga le minsta amas nonga me se foi fenga parota mo forsa ma manino mai matango fi le faafetai foi le weta no tonu mai atulanga le walo ino to fili tu malo e pa wale vai ngam muri le to e ma watu lau saunwang o le wa le komiti le e va ia tua o fenga parota lo lima awa ese mai le o le wa ia fai un ta otro lumo o kapineta i komiti le e komisi le wa fa tuanga vai lua i tu malo le fe la vea to ma si matu tu malo sa pari im sa tu la fai o le sili la option i te o te fai fo is komiti le to fo i te o to ese fo se la to fo tuanga rata polenga na a fa pia fa tu ma wa pe fa e le o komisi mo mo ia fa tai lo pule le alo fa tai alo fa tai ia o lo tu lai mai fo fa la vea vai mo fa tu lai mai sauna Faftai tire lo fionga mo le avanoa. Faftai foi mo le saunoanga malmalama le fionga le minsta. Ia o le ala tu lai lo fionga. Faftai tire lo tu ina mai le poti ale official commission of Whainga Palota. Ta ua ia whamaunga ia ua moli mai lato li poti. Le whaafsiri lo fionga no le saunoa leo mai ato fia le komitio tua oi. E valu masina lena ua sauno le fatino la tonga luenga ia o le lalana o tu la ilo fianga ona o le mtafa yo le commission Whainga Palota ia ele awa ina e lau puata Whainga o le mtafa yo e li poti kapineta o le atunga lunga nei tu malo ina me ane o mai ale valu masina ai ele i o mai le fasolonga matu tu malo po le longa le commission tua oi e a fifio mai sui tu malo manu e folasia lo lato tar sanga komite tua oi pe tu so lato i lo longa mar komisio su e wa ta milo tua ia komisio su e Whainga Palota lo fionga fa fside mal falol malo fa tai sa no ia la foto lo fionga minsta fa volo sauna na no fa tai o komisio Whainga Palota le na dumanai de sa taruai ile to fa ngai ngal terminate na fa tonu watu me fai e sa me bo anga i ai fai ele lango ingel fai malo me lo pe ko mangingo ele ko fa ngainga le anga uma kofi anga fi commission Whainga Palota e ko i lo nga kula fongo o Whainga Palota wa kele kula fongo ele makango fie lo ko sila yo mar kemingai ai fai fam sunga la nga ko fi ai ko mikidanga e o ya ele se ngai sila fiere ngai ku e kula fongo fa balbalea fa pe le ainga ngule ngofo ngule fai bonkanga ai aver sui le makongo fie e kuranga le la wo filier komisida ba ai ko ale me kang fai ave se e kulanga fa pe ese e kula fongo fa pe ele ainga ngule ngofo ai aver sui fai pu al maokale mi kongu ma fa maongi ma le alofa
La kanga venga ko fa fonga mai. Au wangi se ser ko fai ungal mo karea. Fai le mi kongo le kua. Molo ko sila fia lai pula fa pe fa fonga le kua ya ke ko fa msingo. Au la ko ki sasi ai mo ko fa kamala ai. Ala sila le kua. O se kalinga la wo fonga. Ai la fa mai lo finga. Kau ko mai lo finga o le ai soi fuor ko inga kau ko mai. Ala soi fuor. Mele wa kai. Ya. Mali finga lo le o lo tu la ya tu tai malo sa no la o fio al pandio. Ina nei pese fatu se awal fa polea ona na ya lo mea betulanga lo ia na vala umal committee foude a fio mai tala mai ao ono nei le tu ai le amataina le ngalu ngal committee le e te tau na la tu sila fia le mea lo te oto ile fina ngalo ka peneta male malo male mea lo iele lima taitaina e le komsina o whainga palota. Wa atato wone le telefasero pitu. E le fato a Paula sa komiti o whai. Mea lawan tato sau mai in history uma lor paloka whai komisi. Ia nei fesui e ngauma, oka, ua matua i tu la i el tu la fono whainga palota. Ua tele aidi mau whawhitau, li vai o mea tato te mini. Iwa masina talu na uma whainga palota tele tato. La toi whainga palota top. Te fai unga top. Lelo lo mai whainga palota e rua. O a whela la umai nei. Wa tatau o na whai a iainga. Wha muta umalo palota. Whai ni a iainga wha muta loa. Tulou lava le tau sisia le upu le o le sori ngā tula fono. A e fua le whai unga. I lunga le te leo le a fianga. On tau. Te muso e tau atu le whai unga. Tulou lava... E leo sa fai i le sa vea msui parmia, ma le fionga ia tu lupe. Au tau vai le unga le fa solo te mini. Fuane o tau. Le mamafa, ma le fa salanga, se lau lima suta la, ai ave ese lina foa, ave ese sui parmia. Oka. E o ngonga. A fai la e mamafa le fa msinonga, siri atu na mamafa le parmia, eisa. Uma tato fatau tohu. Uma na fae e fai pule, uma na fae minsta, uma na fae sui parmia. Awa fianga la o toi tu ai siona na fo. Te lau lima sfulta la, te le fisiringi al fai unga. Langa la wai lumo al fam sinonga al fai unga, let it be. Manu manunga na lensa no atu ai le fionga le minsta. Toi firita nganga le committee. Ma ave el tu ala lo cabinet. Ia wa umana fata tia ia Samoa fa ola sanga al whainga malo. O mo fon fata tia ia Samoa i tu malo le utilo tilo ele malo aisa. E le whainga fia le ve senga tofi o sale ura. No le a topure le mot. A mai le au va atu i sanganga. Ia se feso ta inga whale anga nura wharitu masanga ma le altepe. Le lai fo te mine nei pensao. No fo le sui o le au va. O e wha fo i le mamalu o i tu malo. Fa'aleanga nu ile fa'aleanga nu au mai tu malo le safa nei vai maunga tasi lua tolu fa fale ata tasi lua tolu fa tu lo lava le pai o Samoa lo afio mai tala mai au ina wa sai tia ile la to ia te tau na ona palota ele me faina o le palota a ola na fono tu lo lava la fionga le to fale ngoma tua a fono le ko matua malo na tu malo. Ele no fai tangata nei no mai so sofa le fontanga no. A fono foi la uva. Ele me fai ele sano mai so sofa le no fonga. Le o te penai le no foa tu taulanga mo mai maunga. Ma faleata e anga i tonu ala tangata nei sa o loto i la tou i no foanga nu le ma vai tu lo lava. Ai fa'alenga nu wai tu malo lo wai tu manga fa'ali tu malo. Ia watu te pole, o le tasi le nā mafuanga na manatu ai le cabinet. La fata tia le term of reference, ina ia lima taita ina le ia la tō ngaluenga. Ina uala nei tupulu mele, ua tu ma, ai ma ia au. Ono mai lo le ma, tu lo lava le komiti le ulanga le ua, le uforsia le mota. Komiti le na umanei, ia, e se... mea tasi o lato fautuanga na whao ngā parliament. Lai ma se mea.
Ona le mea lana, ai lafa mai whātua tuanga. O le mea utusia, namula uru, o tuisia lava. Ina nei te ua vai atua e pole vale nei te ua misi lo va amale. Man wha mai, moi wha pena fo i le no fo le fale vai mongo, man no fo le fale ata. Ai tatia mai, o mana whai loa i mar komiti, ma ave i air whautuanga al kapeneta. I le mea nga, i le lato ngalwen, mana ngang wha lalo. Malo, whaftai a soson mai lo whionga te ten malo, ia tuatu lewa no lo whionga minsta, whawau lo saunua. Whaftai, na wa whionga whonga talai. Whaftai foi, saunua le whionga le taitai o le malo, ia e whapula misi vaengo o lau forsanga. No mai le simnatu, na wa whionga le minsta, o tupe, tele tautai o le vasa. Iei tautai o le taitoa malfisanga o matangi. Iei tautai o le ave pe atu le au i vasa. Ai le i saunoanga. Whawawina al saunoanga, ia e le tofia ue vai rupeina al saunoanga lau whionga na minsta. Talo ai o tātou o mai foi le malo longa o tau foi na whai se whaasini ngā manos. O le a whawau lau fo le sanga manino, ma le matangofie. Pea tatou foi mai malolonga o le fiafi. O te fasisilato whatatia ese tau urmanga le fono au whai tula fono, mo lana malolonga whaafiafi. Send